What you guys gonna do? We're gonna open a surprise egg. Okay. Wow. Okay, let's open it. And ooh. Yeah. Ooh. One for Aiden. Shopkin. Aiden got a chocolate. I have a Shopkin. Let's eat the chocolate. Bảo. Yummy. I got a Shopkin in my surprise egg. Me. Vì vậy cô mất quyền cố trước mặt tôi hẹn hò như vậy, muốn tìm cơ hội giành tội tôi trước mặt chủ họ. Tâm niệm của cậu đã bị tôi thấy What are you doing? tôi không cho cậu. Hey, it's making a mess. Cậu đã được định Let's open another one. This is our homemade surprise egg. Bảo. Đã làm gì đó? I'm gonna open this one. Another chocolate. Another chocolate egg. Bảo chị Vi mở cái khác rồi Bảo ơi. Let's open it. Ooh, it's a big egg. Get it. The egg is. Ooh, has a eraser for me. One for Angel. Let's Bảo làm open gì á? another one. Bảo. Mở không kìa? Chị Vi mở kìa, Bảo mở đi. Look at this egg. Ooh, it's already cracked. Oh, that's hard. Oh, it break. Ooh, What color? egg. Purple and yellow. Let me hands. Ooh, a gold egg. This is two for Aiden. That's all. Look what surprise we got. He got 4 and I got 2. I'm gonna go and get a napkin. Okay, say bye. Bye. This is for our video. Bye. For a surprise. Bảo say bye. Bảo ơi. Okay, bye. Bảo ơi. Bye. Bảo ơi. Bảo say bye đi. Bye.